Assalamualaikum Kang. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat sana semula ni ndak ya. Banyak rezekin sana ya. Longkonya lian ni Kang ya. Menonton TV teh longko. Berita itu gitu beritanya. Saya lihat di Facebook lah itu pulo. Patang minggu-minggu patang lo berita ugang tajungkang. Nantati lantang. Artis tajungkang bakaian juga dengan pilpres. Patut teh artis tajungkang pakaian dengan pilpres gay. Maklum lah namun menyugang. Latiah gaya. Takan tua gaya. Lupa makan bagai. Lama tulang babaw je beragu. Babaw je kiajo. Tajungkang tidur tere pasangkuin juga tere dengan pilpres tu lah. Tersebar itu memberitahu orang leh. Nan tajungkang. Nan hiko. Nan hitu. Ilalah. Kecik lah nyilian orang. Lalu berita sudah itu leh. Berita apa ina apa nyinye. Mana bu emyang ya. No pandai ada. Ina election observers sosnya. Awak memang Indonesia lian tetanggo lidah. Polagi teh bahasa Inggris do. Dome ilalah. Nyabut men pandai ada. Habis ya. Do bisa sabut acok-acok do dah. Sanamu dengan namu mak tua deko nanti. Lah meninggal pulo teh mak tua do almarhum. Teh kalau sabut itu acok-acok ya begang kang sansana deko nanti doa. Kau lancar kau kinen ni. Cok nau sabut namu mak tua do je. Mak tua rina namu meninggal. Tu teh nanya nyabut itu acok-acok dah. Takut cik ni dugang kau nanti wak lancar. Tu teh. Kau berita menang baru lo kinen le Nan lilalah. Itu buka lah Facebook. Tontonlah TV. Itu berita tu. Menyobokan amplop. Ampe ratui ribu amplop nama sobok. Ada ngakabai nyunyang alah baisi teh pitih di dalamnya. Awak nyunyang ya. Jangan agak pitih na dalam amplop dulu. Amplop agih hendak kia alah teh. Ampe ratui ribu amplop yang. Bayanganlah tu. Wah jua me amplop tu 1,000 salai. Pe 1 juta pitih dunyang. Jangan dia agih ke dugang pitih le. Amplop lagi ne dek alah teh. Wak jua kinin ai nak puasa baje orang beralek 1,000 salai. Kalilah hampir 100,000 alai yo hampir 100,000 alai. Ilalah baje yo unggu amplop dunyang. Kwa nak puasa bagalik mereka kerja orangnya tu. 5 orang beralek duduk kat sinan. Dijajauan amplop tu. Laku tu 1,000 salai nyunyang dunia tu. Itu me pitih no tetong dulu leh. Bayanglah dunia tu ya. Jangan pakai pitih lagi orang leh amplop yang lah teh dia. Tu teh. Tapi kadang yang ya. Do bisa kita padoman. Yo menyo. Do tantu dia wak leh. Manonton me bisa kita nak kacik-kacik onyo. Mama tu menonton. Cuman kadang mano nang kasu dia awak tontonan donan apa. Nampatui awak apuan, awak dangan. Patui awak satu sinan kok man share ke lah kecik urang di Facebook dia. Mau satu awak. Kondo patui don jangan leh. Jangan satu-satu awak leh cekuik mencaliak niang. Tu kinin ko ya. Awak dari zaman dulu leh. Mau kalau awak etong kinin lah kampek kali ya memilih kinin ko niang. Satio lai angku-angku awak teh, mama-mama awak teh, apa-apa awak teh nanti tu lagi awak kalau tahulah orang nama gaya pitih, magi amplop, tu papasan menteh reki awak dulu. Timo mela pitih ni, ambil pitih do ni, pijam pilih orang tu teh awak kalau manunggu ya, dojo elok mantun doh, ya, maja paduto me awak kasue. Pemilu bisu 5 tahun kemudian aka pemilu juga balik ado. Samantau ko nama pasan-pasan ginin gue. Termasuk awak-awak papasan lo wak cai do ya. Lah satu lo teh do. Maja paduto. Awak antai duit wak bisu ndak oleh 5 tahun lagi. Pasan lah me bertinggal ni kayak anak cucu awak bisu kalian kalau lagi orang magi amplop. Timo mela pitih ambil pitih do, pi dan pilih orang kalau manunggu do elok do. Ijang ditarimo pitih ijang dipilih orang mon do inyo awak de do. Kok lah diterima pitih tu paduto wak namu do.
Nan elok jang timur pitih jang pilih orang Kalau ndo katuju dia awak. Pi tu teh lah. Uang magi amplop tiba 80 juta dah gi Mau timur pitih pi orang tetap pilih nanti awak juga. Tengok ya. Ndo dia pitih 80 juta tu dah. Pi 80 juta. Kalau sekadar apa berada ni jang leh. Kecil ni lah. Biarlah menggali amplop ni kita. Dan sibu salai tu. Carilah 5 amplop nan sampai 100,000 kinin banyak ungguk kinin tu. Mau itu leh. Menggali lagi tu ini yang ya. Assalamualaikum.